مرحبا أهلا وسهلا. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. صدق الله العظيم. Sempurna tafsir eta pul dari suratul Baqarah ayat 35 kana ayat 37. Furni rampel biriolo nakadai yaro bangsa rupa tawe melo riala khalifah lebo natanai nasabab punaiwi keistimewaan amat tentu yang itu punai pak disengang jadi sifat dia ka mancai khalifah amun rong kamu na malaika marpe di sesena pun Allah Ta'ala naturusimanang perintana naniniri pepisangkana nikade iga gairona bolaiye bangsa rupa tawe yang itu Adam pat diseng ia na bolaiye Nabi Adam jajir makuan ronadet nasipat malaika riaka mencari khalifah waselir lebok na tanai ika tahu situna jariaka. Jadi narikum apa kunero tahu situna jariaka mencari khalifah. Maka dani pun Allah Ta'ala wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ya maka dani nasab pun Allah Ta'ala ya Adam ya Adam uskun anta wa zawjuka unrono iko sibawa bainemu surga Undronor lalanna surga sibawa bainemu yanaitu Hawa. Mundroko manyam-nyamang mundroko masenna-senna lalanna surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Namun deni para mandeni kedua pada mandrenor lanna suruga andre muhujie ragadan andre masagena andre mapasokinawa andre degaga susana degaga perhina tapamuala bawang tapamuandre bawang de na perlu makarisongi. Wala taqraba hadis syajarani ke aja mudepe yewe aju kajungne
fatakuna minadh dhalimin mungkania dua sesa atau mago bawang alemur itu. Ayo kedua telu pasalang perlu dibahsa, perlu dibicara, perlu dipanasa. Jangan itu surga. Ia risura Nabi Adam sibah Hawa munriwi di makadani pun Allah Ta'ala wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah munrono anta iko wa zawjuka sibah bainemu marisena nahawiye narampe pun Allah Ta'ala anta nasawab mele mapakata pakiwi yan itu wa zawjuka pini makarbama uskun wa zawjuka mapari dan sebab dega gari takuror yon rema pakka tapa di misi rampe ya anta istina jangan nari dampe ya mo pastalan nasruga ya yon non roye Nabi Adam sibah Hawa mun roma senang maka ya tujunna pastalannya engka dua pataro yari dua telu pataro di sena ulama sena atau panditae kada pega jero suruga nelorong pun Allah Ta'ala non roy Nabi Adam si bawa Hawa yana garo suruga angkemi meri pangatta makukwah yana itu suruga pamalaeh Jonroi empalai sininna to madecenge nanya ondon di pastadiangi sininna to matappe to metau ripung Allah Ta'ala tau turus yengi parintana niniringi papisangkana yang kaina sadia makukweh yariga engka suruga lain pataro kaminang masyhuro pataro kaminang maunan niya situn rengang segega na hadesa maka lero suruga nelorongnya pun Allah Ta'ala roy Adam si bawa Hawa yaitu suruga pemalaena iari pasadiang ini tomata peeh nanya tometau eri pun Allah Ta'ala iya non roye matuk di sokiama ko kaman lino ripat tamanan ni sininna to mataper dan yaro sininna to metau eri pun Allah Ta'ala iya masyhur si mata bicara yaitu balinna ranaka nasabab purami minirampir beriolo yaro suruga kirana ya en kami menetu rampir yolo naro inapanilah renna hadisa makotiru jallokna dua telu hadisa makuiru jallokna napanase makadiru suruga non raya Nabi Adam sibah Hawa menyamang yaitu suruga pemalaeh mungkai meruh yasir langi matandondona nah yenaro marisang di seseta angkato pataro makadah tanya yero engka suruga lain yana kiani ye suruga lain napakuluriye parim lona dar engka lebok namo tanah ye dar engka lebok na tanah engka nangka makare palawanna tanpa di sisi bawah kirman nyari angkelan na Palestin suruga darah non rema senang surai Nabi Adam sibah Hawa maka daun rokok
Ia pataro naulai pemelut Abu Hanifah, si bawa Abu Mansur al-Maturidi, dan tafsirin dari telah bitawil musamma bitawilat. Ini tu dar mi. Tanya ya surga famala. Kedion rom. Bilan narik kero tanai. Maiga tananna. Mega darna suri Nabi Adam Hawa mun rumanya menyamang naya nalaya tajangnya mursedi pancai punutta Nabi Adam pulri tanah mancai khalifah jai matan tu nasa kotor mun ro bunga roh koi roman yakka mancai khalifah je tantu kotor mun roh maduanna dia narampai pun Allah Ta'ala kada ba'da khalqi Adam ri pancayina Nabi Adam ri tanai dia narampai maka dari pendek kurangi dan nasruga ri pancayi Nabi Adam tentu ri tanai pak tanah riala napa ni rilio napa ni bentuk pada tahu mancai ni Adam. Ada nang katuna rampe maka dai pendre ia Adam siba Hawa lan nasruga lebok nalangi beningi na semakwiro tentu kan rampe pun Allah Taala. Sama taluna atau jangan ya kadai surga nak janceng pun Allah Taala di tempat tentu dia gau ditamai wisadinna atau metappannya atau metau pari pun Allah Taala. Tapi kugi batena setan ni mutamar lan nari kurun rongi. Sebab sifat bicara setan ni si bawa Nabi Adam. Riwatun nari pakatulu-tulu. Riwatun nari goda. Nabi Adam si bawa Hawa di setan ni suruh mande roju kejunge. Piku no ditama nari gongkane suruh gari pangatai. Tumatapa dek na ditama sadinna tumatapa pannya tumatau pari pun Allah Taala kuritu. Mapana ayro darun naim nondronge lanna suruga marisangi makukwe. Yana itu suruga nyamang nanya suruga pamalami. Tania wanua taklif. Naikia wanua pamala. Ayewe lino yani yasat wanua taklif. Rion rei taweb. Disuruh masumpajang, disuruh mapuasa, disuruh makwe, keraja makwe, pigau iya. Ya sengi daru taklif asna. Ya firu suruga pamala daru naim. Wanu anyam-anyamang manibawa si mata-mata. Tanya na taklif. Dek nan disuruh tawe mapalawa kuroh. Dia disuruh makareso kareso ko. Dena. Suruh ba manyam-anyamang. Joka ko, Andre ko, Tindro ko, Aga ko. Pagak mana ni huji-huji. Narigong kana. Yorwat tiro. Rialangi taklif Nabi Adam. Si bapa ini agar taklif dia lah maka aja mandria juga be. Taklif asal maka aja mandria, andria aja mandria, figau ya aja figau ya taklif asal. Telan di mukallaf. Jadi maku kita lah di mukallaf. Tahu disuruh pajukka perintah, dan nia suruh niri pesangka. Mukallaf asal nama kukuh. Dia kulan nama tu suruga dia nama mukallaf nak tahu. Dia nak itu perintah maka dapat kuku. Napi gak muni bana puji. Nadi gongkan nasirut yuro di pawangnya Adam sebahawa maka dah. Andre puji aja mana dia. Taklif asana. Aja mana dia juga jum. Sinasam tanya ya roh. Suruga manisang na sabah ya suruga manisang darun naim. Jadi malimanna annahu la yumna man fiha min at-tamattu bima yuridu minha kulanna suruganya menyemange dega gatau di pisangkai. Maka aja man ri itu
andre ye mimandre ye demot dimandre de gaga ma annana annahu la yaqau fiha al-asyan wal mukhalafat lan nasruga famasina ma tupung Allah taala de negara di telah maksiat dia negara dorakang dia negara mukhalafah dia negara salah perintah nirigong kana engka mukhalafah kur nasabaya kadawi Nabi Adam si bawah Hawa aja mandayan andai toy yang kakuro mukhalafah angka asyan terjadi niranna yaruna sesuruhannya menyemangnya dia gagaw di asyan dia naga dorakan dia naga salah perintah awi powang intana fikoman iya annang pasalam annang atajangan narampe nakana tania yaro suruga pamalae na paklori pung Allah taala uskun anta wa zawjukal jannah nikia suruga engkair lan nalino bustan sabairo jannah eri telamatoi dar agar telamatoi jannah dar mai gai tanat-tanana mai gai buah-buahana mai gai andre lana telah imanangi struga amakoro dua pataro ya parluri aja puitu junna ya nika itu masyoro naro ya naro struga pamalae non roi struga pamalae non roi makotoro siagegan hadisa makuman ngiro oninna nannya jallokna nannya lahirna apa kulurial jannah kue itu surga pamalae tania surga bustan ya harga dardara napa kuluri pun Allah taala wa kula minha pada mandiri kedua boleh lana ya surga ragadan andre masagena andre dega susana dengan rasa-rasanna dena perlu munasufah dena perlu makadesongi agam hujan reniritu ada paklur rakadan jenderal lemana tosie engkane makadesurga paklur surga eno surga humala sebab kufur matu surga humala nangkan rewe rakadan masagena dega susana dega gaperina dena kedeki dena perlu riak kerisongi dena perlu rinasu dena perlu riaga ragadan asannya na kuburan nasru kama pakuro keadaanna kokuran nalino de pana pakur dia sapari pa riak kerisongi pa na pawding to mandiri tu wala taqraba yana sedi taklifa sanne la taqraba hadis sajara aja mak deperi we aju kajung ni yana rekuripangnya adu perupanna patronan di gruta tu pandita ya kong kata mulai yero ya tu na perlu dibantah nasab angkami mua atau mulai Leparan pun Abu Hanifah, kau itu pernah. Jadi itu biasa tahu sisalah. Dek napa aja mapangewah. Nariku makurang pengalaman na, makura pakitan na lalangnya. Deni semakan kato lalakur. Deni semakan kato fale lalakwe. Sedi milala nita. Jadi nangko lese ni tahu nak seni salah. Nah, padahal wad di matono lah tahu yero. Ikurita ye makande kung kapatar makare pakaloriro kulanna lino ye monro janna dara kada wala ni to pangkam mutulala makoro kamato dalilene kamato tajanganna ya makade kulanna surga humala ya laram mato yenro lahiran yenro tale tajanganna makoron hadis itu wala taqraba hadis sajaraj murabbi waju kajunge demina pannas sayfung Allah taala aga sanero ju kajunge idi biasa malangyasan ane ke iblis na tella syajaratul khuldi
aju kaju marada ni gini manre marada i pore koto ino di pa makadai ro suruga ino ro tiap pengatang na sabana ko suruga yelan nalino ya dia na marada tay ko ro matantu lawi pe makulan na suruga humala pa ko suruga dara ina pakulori ya dia na to marada ko ro isarai mati yoro wala taqraba hadis sajara aja mendapei hajuka jungi pondapei fatakuna minadh-dhalimin angka koto sesa untuk magok bawang itu alim na sabang pandasan itu alimu musalain itu mati tondrom namanya mana tu kemusadiko tu dia magok bawang alim dia jalalum dapei yoro mabela ripu ada wanrewe aja mandrai aja mena mudappe apa aku mudappe muite itu mat maka kasinah ye buana ye maci mate lo mandrai maci lo je itu nare kongka perintana pungala tanah te bio aja mena je mudappe daripada na botorang siap pungala ta aja mutolillo korma dappe muite te maka desa yo lo boto lo masa muite te maka aja belum muite te apa pula me pat juma tu pakanne te madda tu sabwa idai pole patijimu ya apa ko de men mudappe adena makwani ro siap malatan apa di tu aja men musindi ko ro aja men mudappe aja apa pole dengan sabar mutatap ko ro ama kumani tu perintana aku Allah taala mesti sinin nama perhati kurun rumani niniri fa azallahum asyaitanu anha azallah pada kota solaki pada kong kabungka nanti peta solaji memeluki buam mabuki zalla saniro ta solaji ta salai onrongi fa azallahum asyaitanu nari palesan na di patah solani syaitannya anham pelewir suruga di pasuni nasabari pangkau kena anham pelewi suruga nasabak makadai iblis itu peraturan rampe Allah Ta'ala hal adulluka ala sajaratil khuldi kamu kilaya bladek kamelo jallok Adam Mahjek mutia mandre dego melo jalokan aju kajung khulda nentala aju kajung khulda aju kajung marada dena masuku tu umandre akarungan layab la dena lenya dena na musalaiwi pak nan tantu nasa menyamat tu mondroi ya furna sanna romaka de kuyi tamara tamar lan yaro suruga setange nadeno ditama kotania tu matapos bawa maka dena perlu mo dena tama milalang salima bicara isaliun nasruga non reblisi yaro adam kulan nasruga desana mangaga fa makukwe manasan ma bicara to ro ko yang kalian sadana to rita to ni tapan ngaku mate koro Isalibu imorro iblisi engkelan nasru gaya Nabi Adam sebahawa nak bicara koro dega ga masalah na imutun ro dega ga terjadi bangsa na televisi aga wedi me maka to ade na jaji ko de nak kormon ro ilalang de na sedepe de no dijai nak bicara na de na to sedepe maka ko na to bicara tahu he ko lan na telefon nak bicara to de to sedepe jadi asoma tu kira-kira mak bicara telefon kata ni tapan rita ni kata dia bicara kan ni tapan akor harapan dijai jadi ana perlu makade ku na tama suruga iblisi ada di tama sadina tu mata apa si bawa tu metau pari pung Allah Taala kuritu apa ayat lain narampe pung Allah Taala
Asyik bicara dengan iblis, maka mana hakuma rabbukuma an hadis sajarah illa an takuna malakaini atau takuna minal khalidin. Desa tu nak pesangkai ku Allah Taala Adam si Hawa. Dia nak pesangkai ku puamu mandra juga jungan kami tu hikmah nah. Nata ku manci malaikat. Baik ku mande jaman ci ku malaikat. Ya rega nacha ku monro marada ku tu. Nero mana tu pasuko. Mana tu pasuko je benenge surugalan nalino. Ni nama-nama masuk tahu. Jasa tu limondo tak korong. Au takuna min khalidin. Engkau para ayat lain. Inni lakuma laminan nasin. Adam, Hawa. Ajapui. Maka majapui asitu ngatongna. Man una sehatmu tu. Jak masuk pada pandai ko. Jak masuk pada tulu-tulu ko de nasihat ko mukuri ko mal ko mingkalinga de fa mingkalinga terserah kuri ko ni ke ajar ko. Masolah ko tu matu. Musalai tu matu itu ondrong, musalai tu matu pangkakmu. Anu senasihat ko ye bin rapa akalanna. Maka nasabat dia pejega atau dia pagasit di sewa-sewa dia atau dipancai makbarani. Matan ro pada yero nasai. Antongan ngiji iye. Pak matan ro inilah kumala minan nasin majapus tonton ya ame. Saya sama teman nasihat kuriko he mapengaja mak tu dia tuga ga cedek. Ada ciran nalo koria di seseku. Ya sekak tanah rumpu kak yawa kak tanah tatika. Iku itu bawa nasihat. Upangajari mal ko mingkalinga mande cikuri ko cia ko mingkalinga mandas aku tu akhirnya pembicaraan jadi fa akhrajahuma mimma kana fi pasuni ro Nabi Adam si Hawa ia purai nang kekuri tu dan nasruga fa nalanggar ni makarni pungala Taala dena tu na coco Adam mondro ko kutu. Apa wataku mandai mandi toi. Wa qulna habitu. Maka dani ihbitu. Mari nak ada ihbita. Nah dua miru perintah. Adam si Hawa maka dia datang iblisi. Di perintah iblisi maka dia no mana nak dek mana kutu. Polriasi. Nono kotane ihbitu pada nono Adam Hawa iblisi. Di mana ada itu? Pak tanya bawa Adam si bawa Hawa disuruh made, disuruh tu made iblisi. Kada ada toko, no toko kota nai. Asia Jerman ya telu, asia Jerman ya telu. Ba'dukum li ba'din adu. Saya sama di sana man si subali mana ko tu iko iblis si subali ko tahu iko tahu si subali ko iblis iko Adam modi ko subali matu si Hawa biasa tu si subali tahu malibine ya ada si musuh ko tu matu pada rupa tahu iko matu pada rupa tahu si musuh. Dia gaga lengi bangsa mamusus yari kasi dima bangsa mamusui ye ba'dukum li ba'din adu furamin fanassa pungala Taala maka dia mati ye bangsa we tahu si bawa iblis aga yari ga makundai si babur ne dia na pa aja si ubali jaya aja mupiga wadinga si ubali ngapa angkatu sunna si ubali ko tu walakum fil ardi mustaqar yang mempunyai lebok nata yang berat dakang. Dia bini kumeni tanah mondro pada nak dapat terjoloi. Gitu. Magi nak kada walakum fil ardi mustaqar. Kami ni ko tanah. Dar ko lebok nata tanah. Tanda nama kada de suruh gayero na. Ori pangatang itu mata pena pakelori. Kada nono kutuwe. Salaini monoko tanah. Walakum fil ardi mustaqarrun mufunnai lebok natani mustaqar unrung arat dakang kuntum unrung arat dayolo
Ya kia wa mataun annya menyemeng wala mukut annya menyemak roman reko ma ikia ilahin dari waktu tertentu dia untuk telimon roko tu ajak manuti kumatu kurmanya meni masad di telimon roko tu de ingkahin watunna siaga matu umur walakko sikoto miro itamu mondok tu siaga